U našoj porodici se zna, ja nemam pojma da kuvam, ali... Thank God you married a chef. So, let's do some recipes. Learn to cook with my daddy. What is a tato? For making cream-filled wafers, we need eggs. Prvo što vam treba za oblatne, moje omiljene, su jaja. We're gonna need 6 eggs, which we're gonna divide egg white separately and egg yolk separately. 6 jaja vam je potrebno za jedne oblatne koje mi pravimo. Odelit ćete žumanca i belanca u dve različite posude. Egg yolks, we're gonna add 200 grams of sugar. U žumanca dodajete 200 grama šećera. Ovo je inače za žuti fil. This is for the yellow This is for the yellow filling. We are making actually 2 fillings, which is a brown filling and a yellow filling. Da pravimo žuti i brown fil. Blend this till the sugar is dissolved and the egg is fluffier. Ovo mešate dok vam se jaje i šećer ne sjedine i dok ne bude flafičasto. We're gonna add 250 grams of margarine. Sljedeće što dodajete 250 grama margarina. Next, we're gonna add vanilla sugar. Sljedeće što dodajete je 2 vanilina šećera. 20 grams. 2 kesice ili 20 grama. Make sure your margarine is soft before you're putting it. Da samo prije nego što budete stavili margarin, da mekšate sa svim ovim, potrudite se da vam bude mekan, znači ostavite ga bar da stoji malo. Now we're gonna blend this. Sad ćete se ovdje izmešati. Now we're gonna put this batter in the freezer for 5 minutes. Ovo ovako dobro izmiksano, treba da stavite, evo vidite kako izgleda, treba da stavite 5 minuta u zamrzivač. Samo 5. Moving on to the second filling. Ajde krećemo da radimo naš brown fil. The egg white. What we're gonna do is we're gonna beat our egg whites, and while we are beating it, we're gonna add batches of sugar into it. Sada mešate vaše belance, to jest miksate sa mikserom i dodavat ćete polako šećer u to. Here we are using 200 grams of sugar. Ovdje ćete koristiti 200 grama šećera. So let's beating up the egg first. Ajde da vam pokažemo dok želite da ga mešate. See, as soon as you see your egg is puffed, you wanna add a batch of sugar. Čim krene da vam se naduva ovako, dodajte malo šećera. Now we're going to transfer our egg whites in a bigger bowl. Mi ćemo da prebacimo naše belance, malo smo se prevarili i uzeli smo malu činiju. Prebacujemo belance u drugu činiju. When you're beating this egg whites, make sure you're using a ceramic bowl or a steel bowl. Ja kažem mentoni tip of the day, da koristite kada lupate belanca ili keramičku ili metalnu posudu, ne u plastičnu, neće vam se belance dići. Now we're gonna add 200 grams of cookie mince. Mi dodajemo 200 grama plazma keksa, mlevenog, a mi možete slobodno bilo koji želite keks da dodajete. Next, we're gonna add 150 grams of melted chocolate. Sljedeće što radite, dodajete 150 grama ili 3 reda od velike čokolade smo mi stavili, čokolade za kuvanje. You can add some grinded nuts to this mixture if you like to. I ako želite, možete slobodno da dodate nekih oraha, nekih lešnika, badema, šta god da želite, isto mlevenih, da vam da šmek za to, ali mi baš volimo, ja baš volim ovako. Now we're gonna blend this. Sad ćete ovo sve da izmišate. Now we're gonna keep this mixture in the freezer for 5 minutes. Ovo ćemo isto da stavimo 5 minuta u friz, samo da nam se stvrdne da možemo lakše da ga stavimo na oblat. Now we have this beautiful wafers which we bought from the store. Evo, šta vam je potrebno zadnje su oblatne. So we're gonna
place it like this. The flat one goes bottom and the rough part goes on top, so the cream is filled in the squares. Da, pretpostavljam da znate, ali od dole ide ovaj glatki deo, a od gore ide ovo gde može da se stavi krema. Took out our cream from the freezer. Izvadili smo naš žuti fil iz frižidera ili friza. We're gonna fill this. I ovo ćemo da popunimo. We're gonna spread this evenly. Ovo ćemo lepo da raširimo. Now we're gonna put the next wafer on top of the cream. Kada ste razmazali ovo lepo, stavite sledeću oblatnu od gore. Now we're gonna add our second filling. Sada stavljamo naš brown fill. Which we kept in the freezer for 5 minutes. Da, ovo smo bili stavili 5 minuta u friz, tamo malo da se stegne. Now we're gonna place the third sheet on the filling. I evo stavljamo našu treću oblatnu od gore, znači ovo štreckavo ide dole, a ovo glatko ide gore. Gently press it till it touches the cream. Samo ga nežno pritisnite da se uhvati za kremu. We're gonna keep it outside because we have a nice weather, cool weather. Ovo možete da stavite u frižider ako vam napolju nije hladno, ako pravite ovo tokom leta ili tako dalje. Nama je sad trenutno baš lepo napolju, hladnjikavo, tako da mi ovo izbacujemo napolje da se ohladi pa ćemo onda da sečemo. We have kept our wafer with filling for 1 hour to rest. I mi smo ostavili naše oblatne 1 sat vremena na hladnom mestu da se odmore. At the cool Da se place. stegnu. Now we're gonna cut the edge off. Cut this parallelly. Yummy, yummy. Let's try this recipe. Ljubite ovo leče? Je lepo? Da. Jako. Thanks for watching. Hvala što ste gledali. Zato što ste gledali.